Dan rong ore sana. Mulai deh ini sih, mulai deh. Ah. Kahenyo Tribe Youth Council Shiliang Woblay Area Unit Kapha Papo Motion Road Circle haka arpan Trek Ayong Arjar Posau. Hapo kajian lamu Presiden Usamla Krewel Sangriang kilalik juri beke surok tayem bapeneso shimo serpat. Balala beke jintri torti ketika surok haki babun kiliang. Ulek berjarak bej nu mau nu ikut dan nu laskut. Ulek rega mau kadar. Cari ban ai cuma mau. Iya nah laskut nanti siang. Tidak nyuk aku tuh. Dan siang meneng kan. Contet itu. Tagsi lah pajban jurik ya kasurok na tayam siya mo surpat kalau rejing udjong ki pajba ya kom tray ka baturti bat kalong ka jing tray ka basuki tinggi lalap ya ki ni ki jing don kam ki ba gum kaseng lalap awai kedai ka jing bombiang kinala mata ka jing bombiang kimuri ka jing bombiang ka jing siang ya karong kitu ki balak deban siang ka jing bom biang karukom saling mau kajing bom biang kisaj bom kata ngilalap nakaliang jong kaseng bat mentang ngilai yo ya kapan ya kenduk badu eksekutif engineer jong ka motion road PWD nakaliang jong iru ilakular amat jong kaseng ba unsa simkia namta kan ikakam ting ni jong kaseng ai kublai namta jong i ba ilasim ya kana ka banta ban asim kia hakabiade bat kadong katang jungi